قمر عودي مردي عن الأضواء يا ضيل مرجودي والجاد فينا يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا عمر يا العيد هيئتين بنظرة زوينة يا ليل ويا العين. گەنجێک و هونەرمەندێکی بتەمەنی خۆ بچووک لێ بەهرەین خۆ مەزنە دەنگێ خوا گیهاندە جیهانی چیرۆکە خۆ بەڕیا سترانێن خۆ دەگوت من الشام وهو الشامي ژ شامەیە ئەوژی ئەلشامیە تو گەلێک بخێراتی من ناوێتە گوت بەری کوژتە بپرسم دەدەمێکی دەکو پرسەکە من یا تایبەت لەسەر ناوێتە هەبوو لێ بلا ئەس ژێ پرسێ دەست پێ بکەم سەدەمە سەردانەوەش بۆ هەولێرێ و لە دەرخستنە کۆنسرتێکی لە هەولێرێ چ بوو؟ دەستپێکی لەسەر تۆرێن جڤاکی و سوشیال میدیا دیار بوو و حەزکردنەکە تایبەت ژمرە هەیە لەوێ دەرێ لە هەولێرێ وش بۆ من شانازیە کو ئەس بێم و سەرداناوی باژاری بکەم و تشتێکی خۆش ژوی ملەتێرە پێشکەش بکەم و دلێوان قەزەنج بکەم ئەف شانازیەش بۆ من دەچاوە هەولێر کوردستانە عێراقی ناز کرد لەسەر تۆرێن جڤاکی هەوڵ دەدەم من فێری زمانی کوردی بکەن براستی و دوچی بە کوردی فێر بووی ئەس نزانم بجوانی بلێو بکەم میناک ئەس ژتە بپرسم ناوێتە چییە؟ شامي تو پرسەکێ بە کوردیش من بک كرمانجزانة زمانێ منە گەلێکی باشە شۆپینەرێتە کورد گەلێکن یعنی ئیرۆ من لەسەر ئینستاگرام نویساندبوو کو ئەز لە هەولێرێمە بە حەزاران نامەش من ڕاهاتن هەر ئیرۆ من ناس کرد و بە ڕاستی بە حەزاران شۆپینەرێن من لە کوردستان عراقی هەنە باشە تو دزانی کالێکی ژان باشاریان وڵاتی شۆپینەرێتەین کورد تێدە زێدەترینن ئەم بگشتی بەحەز دەکەن بڕاستی لە ئەوروپایی گەلەکەن ئەوروپا بەێ هەلبەت پشتی وێ کوردستانی تێ دنابەراوێ و کوردستانیدا و قاسە ڕاستە منجی هەزگر کو لەسەر تۆرێن ژواکی و سۆشیال مێدیا شۆپینەرێتەیە کورد لێ دەرە گەلێکی هەنە چ سترانێن و هەنە؟ ئەف درۆژن من یەک دەرخستیە دبەک و دەربخم نزانم ئەف لە گۆری ئاستا سەرخۆشبوونا منە ناڤارۆکە سترانێ چییە؟ ناڤەرۆکەوەی هەنێکی نۆرمالبوونێ جودایە گرێدایی کەسێکیە و پەیوەندی بکەچەکێرە هەبوو و ئەو ژی دزەوجە و وی ژی خست داوەتا وێدە بسترێ ناڤەرۆکەوەی هەنێکی لە هەفگەریایە گەلەکە ستێنتەڤ لە هەفتێدا هەنە پشتی و کۆچبەری تورکیە بوویت و دەرباسی وارێ هوەریە بۆ ئێدەمێ نەهاژی تو لە لەبنانی دشی ژ بەرەو شەنها لە وڵاتێ من و وڵاتێتە گەلۆ بەرهەمێنچێن هەرێمی و سەرپیهاتیە تەبە دەبێژە هەنە؟ بێگومان نێزیکی ژە سەدی حیشتێ هەفتێ ژێسترانێن من بەحسا تشتێن پاشدەریە دکن ئانگۆ نەزەلال و ڕاستەڕاستن گرێدایی کۆچبەریا من گرێدایی گەشتا من گرێدایی بەرەڤانیا من گرێدایی وڵاتێ من گرێدایی ئێشا من و نفشێ خوا کشاندیە بێگومان هەموو سترانێن من هەر سترانێک دەما گۆداری بکی تێ تشتێکی ژڤان تێدا ببینی ئەو نەتەنێ گرێدایی منە گرێدایی نفشێ منە گرێدایی نفشێ سەردەما شەرە یعنی تو هەوڵ ددی کو بریاوان سترانێن خوا چیرۆکە خۆ ببێژی؟ بێگومان هەوڵ ددم پەیامێکێ بگینم ئەز هەوڵ ددم هێویە بدم نفشێک و ji ber rewşa dijwar li seranserî navçeyê şikestiye بەریە هەفپەیبینێ من ji te pirsî ka tu çi qas konsertan li dar dixî hetanîn heta çi qas li dar xistine lê ez dixwazim bipirsim beriya tu werî vê derê te seredana Sûriyê kir gelo planek te heya ku te li Sûriyê konsertekê li dar bixî di pêşa rojê de بێگومان پلانا من هەیە کو ez konsertekê li Sûriyê li dar bixim tiştekî herî balkêşe derbarê welatê min xelkê welatê min têdeye hejmareke nenormal ya şopîneran li wir hene konserteke wiha û bi vê mezinbûnê hejmareke zêde ji xelkê pêwîstî bi demeke zêdetir heye pêwîstî bi rêxistineke taybet heye da ku em karibin giştî dema xwe bo wê terxan bikin berî çend rojan behsa vê mijarê kir bi rastî pêwîstiya me pê heye بسایە خۆدێ ئەس ji welatekî diçim welatekî din û ez hezkirina hezaran dibînim ez tenê xeyal dikim ku li welatê min rêxistinkirina konsertekî wiha çi qasî jê re pêwîst e ez dixwazim bizanibim berhema te ya herî dawiyê çalakiya te ya hunerî dê li ku derê be yan ji gösteta te ya bê dê li kîjan welatî be konsertekî min di sîhê têrmehê de li Beyrûtê heye gelek baş e ما بحثا كردستاني جيكر قالوا تلو كردستاني قريايات
درفتا هبو؟ از ایرو گیشتم ور از گلکی دخوازم دور و تایبەتمەندیان وی وڵاتی ببینم. بله ناوێتە ئەلشامیە ناوێکی تێیدن هەیە؟ دایکا من بە ئەلشامی بانگی من دکە. وەهاژی بوو شامی؟ ئەرێ پڕانیە کەسێن دەردۆرا من ji min re dibêjin Elşabî û wiha fêrî navê min bûne. Guman navê min ê sereke heye Ebûd Ebdurrehman e. Lê jiyana min ya nû bi navê Elşamî ve hatiye girêdan. Êdî Ebdurrehman nemaye. Tenê li malê heye. Hin caran dayîka min bang li min dike û dibêje Ebdurrehman were xwarinê bixwe. باشە. ئەس دخوازم بزانبم تە چاوە ڕیا خۆیان هوەری دەست پێکرد مە بەحسا سەنگێن ڕاستیتە هاتنە کرد کوتۆ بە سترانێن خوا چیرۆکە خوا سەر پێ هاتیە خوا بە دەبێژی براستی نوجوانێک dibihîze. Temen 9 saliye lê tiştekî nizane. Dibihîze ku ji welatê xwe weke koçber derketiye. Bêguman hin astengî hene ku dibe her koçberek rûbirûyî wan bibe di her warekî de. Riya tekane ku ez bi riya wê jiyan û serpêhatiya xwe her wiha hestên xwe vedibêjim bi gotin û awazan e. Min di nivîsan û awazan de çi dikir? Ez fêr bûm ku antomar bikim. Ez di odeya xwe de fêrî awazan bûm. Pêwîstiya min bi kesekî hebû ku guhdariya min bike. Ez dizanim bi milyonan weke min koçber hene. Ji ber vê yekê peywendiya me gelekî baş e. Pêwîstiya van kesan bi kesekî heye ku behsa wan bike. Ji ber vê yekê peywendiya me gelekî baş e. ji ber wê jî gelek pêşwazî hebû Belê peywendiyeke baş heye. gotinek an jî digotin tu hez dikî her tim bêjî hezkirin û Hezkirin û nazdarî. hezkirin û nazdarî ev her du gotin herkes tewa ku ez şamî nazkim biva her du gotina Hezkirin û nazdarî. ji ber çi tu wan bikartînî Ev cara hezariye tê gotin kesê winda kiriye dikare bide. Ez her tim bi awayekî difikirim ku çima hezkirin û nazdarî. Ev tiştek ku min winda kiriye û ez niha didim. Ez diriya muzîkê de didim. Diriya ragihandinê de didim. Di her warekî de hezkirin û nazdariyên min û jiyana xwe winda kirim. baş Ya lêl û ya eyn vê stranê karvedaneke gelekî mezin li peyxweşt ango herkes te bi vê stranê nas dikin tu dikarî bi kurtî behsa wê bikî gelo ew plankirî bû yan jî ji xwe berê hat Bêguman plan kirîbû gelek dem ji min bir ku destpêka dibistana Elşamiye yan jî dibistanoka Elşamiye ku tevlî hevkirina di navbera Rojavayî û Rojalatî de. Ku destpêka tu awaz dibihîzî tu hez dikî ku ev Rojavayî ye lê stran bi awayekî Sûrî, Şamî yan Çiyayî ye. Li ser awazekî Efrîqî û Rojavayî ye piştre awaz tê guhertin bi temamî dibe Rojalatî. Ev tevlî hevkirin an ev rihê nû destpêka wê bi strana ya lêl ya eyn bû. Tiştekî balkêş bû bi giştî dema tiştekî cuda ya nû tê kirin tê naskirin. gelekî baş e pirsa dawî tu kengî careke din dê Kurdistanê Bi rastî piştî vê serdanî ez ê heta serdana Kurdistanê bikim. Gelekî jî hez dikim. gelekî spas ji bo nêvê derfeta te bêhêvî me ku serkeftinên mezin tir jî bi dest bixî Ez bi qasî dunyayê bi we kêf xweşim. gelek spas